Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Wadlau Reverend Dr. Ïarington Kharkongor, ulaklat no nang ni slaperthei haka arpoi terik unaitung arajar arpo. Henry kajai penriu uhnyo trap. Bat kumjuk ru kirim ngai jangka balang Presbyterian kini isa akan mau petang paket yau senyang ba uni orang ba ulale haki prapu South League Nam ba udang im bat udang ring mensiem hang ni slaperthei. Kumot chupentep hang ni yau Reverend Dr. Ïarington Kharkongor lakha haus nam kat kendai spa lai penriu hak senong nongkrem kabahap hapo kahima khairem East Khas Hills District. Haba kertiang dien pat ya ka jing em jong Reverend Dr. Ïarington la syam ba udai ubala no senyang ba sya uthup thiar jong ka thok katar bat kumunong thokot uba ej ban kentiu ka jai penriu ha ka thok ka puli ulala ban thok bat ban penmi adu arpu pratli kot ki baken sai bat ki bal ajing men toy shisai ki long dien ha ka jok ka bamenta bat ka wi ne ki kot ka ba ula thok ha ka jing em ka jong u bat ka bala pen men toy ba du ka ta ya ka jai penriu kadai ka dien chon hi ne ka dictionary ya ka belatip ha ka tien English ha ka baula pulut por hadu steng kerta na ka jing em jong u ban lum jing tip na keleng ki jaka ba ki than ki wadan ha po ka jai ben riu ya ka jing mut ten rai jong ki kentien bat ban lum thupat iki ha ka ni ka kon ka belatip kum ka dien chon hi Namar kini ki kam barat ba jong u ka sarkar Meghalaya kalapun ko burom u Reverend Dr. Ïarington Kharkongor da ka State Literary Award House Nam kat kandai spa khnai pra khnai kandai halor ka jing thok ya ka kot ka bla ai kerteng ka jing em te brio te blai kum unong thok kot u Reverend Dr. Ïarington Kharkongor ulalong ru khot jong ka Khasi Author Society kum u editor jong ka Pateng Kristan bat ru kum editor jong ka Lempung Kristan kum unong trikam balang bat kum Riewniam u Reverend Dr. Ïarington Kharkongor ula syakri haki kerdan baper-per po kabalang kum moderator jong ka Shillong Riwar Sepngi Presbytery bat kiwi-kiwi ki Presbytery kentup ru ka Khasi Jantia Presbyterian Synod nalor ka taw lalong ru dukhot haka North East India Christian Council haka National Council of Churches of India bat kum dukhot jong ka Governing Board jong ka John Roberts Theology Seminary bat jong ka Christian Medical College Velor. Halor kini kijing tray bani jong u Reverend Dr. Ïarington Kharkongor. Dong ini sangap kendiat katu kat ni negeri sampang kajai penrie ke bejudan benta bani tray lang bat u lakalong haka kam thokot bat haka kam syakri blai haka balang. Ngadi Reverend S. Jirang Sai, pastor in charge dong kat Arblang Riewar ni district. Bat iwe nang pastor ke kat Arblang Presbytery. Bat ngadi mengawa syamti adin ke jeng songtran jeng Reverend Dr. Artikel ya ke pastorate ke district ke bai tre bat hak tak por ngadon ke melim ke district tenri kum pastor rang ba pastori lapun bej bangan syamti ya ke pastorate ke bai tre bat habang yo jinte menen hak ke komiti bai Reverend Dr. Artikel ngorem show nasonsi namar kejeng krau kejeng free ngim yo i por bagi damat ni kan seperkan ya kejeng krau jeng Reverend Dr. Artikel namar naki lai pun reu teligi snam bai ai kejeng syakri kamu aktif pastor arpo teligi snam ipelot agak arblang lane katani kat arblang sti kuma nalang terdem penuh selasero but akhirnya arpos nam por iwan hak shitarik benai me kar kendai spa pra adin kan terus nam baitre kumu pastor aga sedel mau kriak district daga jing kerpat jeng district kat arblang but ngaimo lembaga jing ram jong play baga prestori tu por kepediang ya ga jepun baik ben leksyamti kumu pastor kat arblang district. But pastor sedang menteri kejeng ya ke kampus tu kedai ke Shillong Riwar Presbytery. Nagane ke Shillong Riwar mentang lami nyau teliki weipat ke Presbytery ke bayi sedang. But habaywan shima ke shitarik bunai me ke kendai sepak rapopra ya ke kam kubu pastor
haga penter na wet pastorin yung ke distrik ke dan lain lagi pastorit kawai ke musim mukrem pastorit kawai ke lengkerdem mau peran bat kawai bat ke di ke na wet penter pastorit bat ngalah menong ba dia ke jeng ya ke kam idai wei pastor ibadat dan ke jeng angnot baka kam kan ya seperang Iwan cinti kum pastoran cara ke distrik kiran kat south lagi balang nadu kesngi bai shimti ndai tang kum pastoran cat bat isimti ru kum finance keteri jang distrik kata ka degi jeng nak senyang ko krang bat kum finance keteri ngila mundur kat south lagi balang ki wared ke ba jeng dan jeng beri maksimum kenam palat ya ke rospa topor kat south lagi balang ki wared ke bagong kita ki kersan ya ki arpun nyau lagi school ke bangim la mundur ke finance keteri ya ke jeng kersan ki balang ki wared kat south lagi nong biang sisin arpun nyau lagi school art lagi secondary school san lagi upper primary but arpo lagi LP school but what kita bayo ya kejingerak nang sarkar na marmi dan tangwe arngot kinang kai ko school ngidon kinong hikai ko kam kaba lengba kejingilam dan pastor kibalang ki ai maksimum kejing kersan ki school bara kibadunanong kai ngebu iginong kai ko kam haduk mentah menne berkadang dan ru ke school ki ba 4 yo dingiram nang sarkar but kumu pastor botre ya ke kam nolor ke bapet ya ke kam ke balang kejing sne ya ke baduk ke weston ngam kwa ben keren ya ke we pan ke ba la keren la se la ke we per kilian tenre kumu pastor ki briu ke bapang ke weston hagaman sim ikloi banera but ngidon bok ru sibon mau de we nong sumar bakra berkata ke de jengker ko ya ke khat arblang but idu pos new namar ngidon ki pastor ki bakra ke khat arblang kuman sunyau Reverend Olin Singh Reverend Artikel West Mauro but dibasak kerdong mentai di Reverend Dr. Ïarington ki pos new baka khat arblang district ke ba ki jutrai kan yeng ben la prestri but ngaingo yoble by Reverend Dr. Kharkongor de tang mai i bayo i ya ta ke we pastor kila nang le pastor Kharkongor yo i baka khat arlang district ke yeng manta kung ko we na prestri aga ke jepi sina mingi but ngasngoban aingo yoble nadu kesngi by one kumungong ako first me kat kendais pa prapupra nagaliang district namar kumba kesinan bu bej Jakarta ban somtan haga arpun rew tarik Januari arjar pra ngi ai kuble i haga district kebalang motion tenre kat kum katarik kabade ban somtan cisa kadai how much arjar pra hadu ke 31st March arjar pra udang di finance keteri jam district hadu usngi ke bakat do namar iong yang abangan cipti ngong pastor ngamla kumnungan siu tulam kat palat yaki arpo artri school tu ko kumnungan siu tulam ngamla ban priyan ngong kidain priyan war hadu kuminit ko bakat do pastor nganuan cipti ya ke kam wat mai jupi yom ngala de ban som thak snap pla de penai ko blai ngom pastor nang ban ya ke kam bat hadu kata kaman siu ban kersan ke khat arblang lesim judan batep ya kan rei lamba ke contribution yang pastor ibu ya ke khat arblang district ini hakama jenga balang presbyterian hakasi entian but they ke contribution by ai ke district what ke kejibisan ke tempor ke yi but dah ke jum baik kesinan wal dal khat iban cipti kum extra secretary ke kesinan ni pastor pihak ban baik yang district
ban ngai ngo yo blei lamba ke jing nok senyang ke bobon agari ke jah ban riu ke balang rei ke bakang kra nasnga bunong kumu pastor buat jam ti ke kam pastor ni bat kumu finance secretary hadu mentar nadu ke sengi bay IT hadu mentang nang ban wat ban page you school bat hadu mentang nang ngasat page ya kikon ki Facebook ki kot ki slang ki boy tu penukam ngayale ban bot ya kata bat wat ada ila song tan nadu arjan pra kumong yang asimen nadu bangami berlik kuliah teologi adu kopor ke bayi dan pedaging Islam udah personal advisor di mentor jangan bat bang awan bang keduk jangan bat kamtam shua bangin lo pastori bang pastor ngidon kami ke dingarap tu ndrei adin ke jing keren badi ki jing bu baik ke bayi lo ngasnga bonong berngaingo yo blei baga khat arblang ta ke bayi sedang tengkum ke distrik kum ke presbytery mentah kaya ceprang ke bawang sisin ngadang ya keren berkinong syarai ke balang bang yo ibn gitu ibn bawang ngisumsi ngim yo iya ke jengkrao kesnyang ke bayi pastor ina kan arblang ngi kami ibn ta dak badu no i oblei no minok iki ko dikti ya kaya ngasem nasnga ban aingo yo blei ki khon ke yang asem ka ba ai ke jing kershan wat shwa ben song tan ke jing stam ga sedang ki jusen ran syaka pastorit syaka balang syaka jing seng ba per but wat adu baidan apa dengan jing stam yo i kata kadang ga formo pastor wat namuan syu namar i pila stam yong em pila dan bentin dengan kenal ngai ten ni wat wisdom we want to district ngai ngo yo blei ya ki jingger ku bai the khat arblang district bar khat arblang presbytery mata hagi school don ki school hagi snong ki ba 4 don kristan kitip i reverend dr ai bat kinong hikai iburam bat kiai kan mau namar kim yo kendo jinga kubung pastor kubayalam ilano ya kesnyang ke bakrang ndai tang ke balang presbyterian ndai tang ke kisnong ba ke balang ga dana kan arblang ndai hapor kisnong jong riwa bat dan ke benam itu wat kiwai ke balang ki bompat kongrestan kitim i reverend dr ai bat buram ya ke jingok senyang joi ngimat ya ke jingkat ku bakrang kum ki balang kesnang ki bobon hakatan kan ablang jumi lambagan tingno senyang ke bakrang ni ai duai boleh menang sei ya syakri ke bakardan bat boleh nang terkuru ya ke insan boleh semua hakapor bang pendem ya ke PUC atau apa ngaongi bagi Reverend Arpi lang dah ngalik pulih pastor bat kawai ke bang somsi atau por ki ong em berar pendai pendai kedai pendek soal graduation mar bang ngalik ya ke science atau apa ngam dan di mucu ngalik lagi sekolah education mar ngakwa ngalik pastor ki ong em nda pila kamstan pinla pengkam nok senyang ya ke syakri ngadang kam kena ngam Nongthoh ya kata namar bakim sya ngamban se penlik ya university nang man chu pendem namar ngam dan chu amon ban ang kenwa ku jing songkai aga balang Reverend Artikel ndok Reverend ai mar kitip mai pa ba di mai yong himde ban sya bin shim ye subject batalat namar ila pensim berkiman seperti yang hak tak por ki pencit yang subjek dong ha ngade benlek ke PCM ngamdon jing semua benlek te ndri namar ko yo bat no boram yaki tengah pendek ya kata
But syua hadin mga pendep dia pa BSc. Ngong biang alik pulih pastor ke pediang baga jukan. Ngong balik apa seorang Yong pilih balik pulih sebar. Malada expose sebar ke kambiang. Jangan lek apa Kolkata ban pendep ya ke teologi. But abang ada na theological college ru kuju ya kendo man apa. Kiong pipen krek ba pitang sudep pinwan simti ya kawai pastor itu. Tengah ingo yo boleh buat result tempat ni kebelum baik ya pastor itu banget lagi. Batang hadin belami result ya theological studies dengan ngatri kumui pastor hak silong luar seni presbytery itu kuat. Ngamnot benong hangno bagi bu ngahab ben pediang. Ngalik ben simti kum Profesor Hamlin. But syua we Reverend Dr. Kharkongor in Nongthoh. Yung pet kidon bon ki school. But pidai try nong tikar arlang. Pidai ben lik syemti ya katakan. But nangalik ben syemti namar pastor jelas dang menno. Hangtang i kata ka jengkordor. Kebai ong ngabang ada pendep biasa. Ladang amla ben pendep yang biasa. Ke school, ke secondary school ke wei Nongthoh. Kan nom long kum tum bagalang. Mar ngempat yo jingirang ka surga. Ban ngiyo pun kikran. Mar ngadir ben lik semti. Kum headmaster jang ada school baru science teacher. But hadir mga semti. Hadir yung sang tight Reverend Dr. Artikel. Hadin pun pau teligis nam kata kabai advice nga bangan lik graduate nampai perkhan baka dem bang ngajing ram boleh komut ke vision jungi kata kawai barkaman kino ki kam ki bangan don jinga marga khat arlang kayo ya pastor ki bakrang kumang pano do Reverend Olin Singh Reverend Artikel do semua barang try way ni pastor kena bersemti kan arlang ngade banga bakna tam but ngitip ya ke jeng commission hakat kan arlang penusla kan arlang district ki school ki badan habis nong ki bumpat dan Kristen dari kendiat Kristen kumnongin penyat ya kata kam tam yang aku kena bom dan begitu but di pastor Kharkongor yang mendai pensepti namar ngidan mangi bat namar kita tentang hadu distrik ngau pastor bila ben kibreu kila benong pidai pastor bla Nongthoh Reina distrik nginom pen Nongthoh jadi badan kapor ke bayong ngamla su ben song komite kan mau hagapor wisdom long komite balang peruslan Iwan tang hadukan syah yang nganom song komite ngamla ban song tambah pej ke kam galong kum ni iyar kenang nang ni sepenuhlah benuan ni kendu ya ban batai ke kam jong distrik marbat Reverend Artikel do song thaj marjan tang sistem ke jeng per ban ngasimti ke kam jong ki marwai berarman di nomor kita yang sena ban ngas ngau nong bah ke por jung ke kan arlang distrik kalom ke presbytery nginut bentur namar yang nadien bat yong minom ep tengah try nang tang ni song su kum personal advisor dan kum nong ajemot tapi wat hadu pasengi ke wakadu ngasong si singi bai stom amla bentur reward apring situ yo shua ka jing stom bukra ngong yo pastor pidang itu ya itu biang bat nas ngabon ai ngo wat hakata yo ka bakadu jong ikan mau ya kan arlang bat kata ka jing ik bedan idang ye tre lembaga mi ki pastor bat kam tam lembaga masih bat lead Reverend Dr. Ïarington Kharkongor dan pastor Ïaring ni bengeji ya kon iwi ilalong iwi ni kip store ba ilarang ba ka dini ki store ki badang samla
ni itu i lemba ke jing trai lang bat i bat i store ring nadu bangala itu i kumu store nadu bangar mala room sya ka kam store ilalong way ki store ang ba ki ba ong no ibadan gaya ke jinglong ke ba skong tenat ibadan ke jinglong ke ba beret bat ke baju yarap bat ke mensim ke ba kelut ke ba yarap ini bat yunu aba deki don lagi jing don kam ki jing i store yaring harkat bat ke jinglong ke ba skong tenat ke jinglong ke ba bah ke jing i ni ku store ni itu ru shu i lengba abangi puli ki kot ki jogi ki ba ilat kho sibun ha ki kot ki jingi dai bat ki kumno ban yarap ini ki para store ha ka ban chungthu kumno ban sharai ka balang nang ta ki kot bani chungthu shu ya ki jing hikai ka kti bu blai bat khamtam ka bangi kam smujan ni che i ka long khamtam gini ki kot ki be dai bat ki dictionary ki be dai ki jing patai ki tim asi te lengba kini ki jing tho ki jing tar ki jing i ni shem shu by store ilong shisha ubri ubatri minat tristom ma ngai le di namar banga layo la ya ka banya shongkai bat i bun sin bat banya khana bat i bat na juyo la ban kli i khamtam ha ka jing tho ka jing tar ka jing i ka by i ju ye thu ya nga kum no by ilum mi ki jing te poro ha ki kot poro bi tho ibu store leseng ngala banong ide ibriu iban lum jingte om tang naga basu puli ka kot giwe tak rei ilegru ia ban wat di jingte shadu shiki banta om no shiki sinong ki thau ki klau ki patap shiki jaka gi bai don kam nan en kum chu anuksa niki abi pen kre yang te dictionary idale janman la ki sinong jan baro ari kasi jantia wat ko boy ban wa di kintin ban le ai kiti kisinong ban ong itu bakin keren ni kintin ban skap ni kajing patai ke jungki TPI ita ilong ini ilong kita idak isin ilen ong no ita ijing le jung i bapen i yani ba i 3 minit ulong urang ba 3 minit triston ma ba uba trot ya diem ga mau ong no abong si ya ka ban wonra ban lap ya ka ya keno kecing angot kecing tu ke bai i dante ke malong nong bakar keren kelum ni i stoyering ke mengi itu ke mong pi ulong priu ba uba 3 minit u tristom uba don kata ka mensin juga jingma senyang lala galong lagi kam balang bat ha galong na kam tho kata bat ting kasi bat ulong uba 3 minit tristom bat ubala bat uba pendep ya ke ek borok kata ka ba i don ha ke jingmut bat ke jing tu ta du itai di i Reverend Dr. Kharkongor hada jinglong jing im kecumi bakat mengala update kowe ida ko bai story iju tentu ya yengi bat khamtam oi hanga simet kandi kowe kalong ba hada jing sharai balang leng ba ka jing im kecumi bat ka jing kataka mangi nong ka practicality ka practical life ka bai im story long pri i na ya ka balang ba di ki par bane ka balang iba pelapor mana kepor ya kaban ya don dekat bat ki kun jaga balang aku gunu jing ke jing shin le ni kono bat ilong sisa atau nong sarai u bakit kya u ba ye jaga balang badi permoi kata de ko wi ni jing hikai ke ba iju penten mawi babangiru ki pastor babu adem jing ngidi bendon kata ka jing long ada jing dai ka kambalang ke ba ar ke ba pastor iju yai ban ni kalong khamtam ha ka jing tray abangi tray ka kam ka jungu jangka balang ka kam ulai la kalong ha balang la ni has aki bor balang haneng ki sinot assembly iju penle iju ngajukan ma ba iju ongi ni banong badi ban tray hop termina bat wanra ya ka jing ba bat kyar na gro no ka jing tray ka ba dakumoi pa bat kata ka dei ka bangi yo iru ka ba ila julong we ni kinong tray kibabat i kedan sinap amen bat ilong ubriu uba bat ya katakan mengenai ke principal ke ba i inge dan kata kali ni ke jikai ke ba iju ong ni mangi di ban long kota ke ba lai ke ba iju kentu ini ban i kata kalong ba
ni dai ya ka ban ya don ru ya ka jing no senyang hai doi nui sap ubu blei wa ai i si ong ngai le ding nga sutu ubu blei wa ai ka sap i ban tho ban tar ban lum ban langi ki jing tip ni wa i pendon kam ya kata badi da pendon kam hok i hadu kasngi ki jing lom temben ka jungi bat ngala banong namar ba i don balang bat ngi ni ngatrai ngala banong ba i store i sange ban tho ban puli hadu baka keti ka jungi ka knyu mla shu dei hantai sange ban tho ba abaki kmat jungi kim shan kim ai la chu i ban puli bat ba kesengkai ke met jungi ka mai la chu i ban shong ban tho de hadu hanta bi sange ban tho ban puli bat ban tre kata ka de ka nuksa ke ba i ju ong ngi ba kanu hile le apa na pendep ka le ban hadu ko te kata ka bang i ju long ka ji ka ini bat antam yang ahi ke bang la chu i thu i bat ju ya kana ba i la bun po ta kita ji long ki na kalian jung balang ni la aku juga por ni la ban ong ni la do no new store nong sharai balang uba ong na ubalan no sinyang sibun ubala 3 minute 3 hot pada pendek ila ka kamram pada la i no sidin sibun ki mati ki bangin habban yai ken mau ban yai bun bat kum ka balang ni pet paru ila jing sungu yu play bau blei ula ai shangi yau ni uri wang ba ubala wan haga jeli jeng jeng trai bala bat ban yai pin i ya kisap kipong bat ban wanra ya kata ka bengi ong haga jeng lokasi jeng i jeng im ka ba hok ka ba tepriu teblai ka ba minot bat ka ba tresitong bat ka ba penyar penpriang ya la ka jong kerti ka dustur ka jing nang ka jing sta na kin kilon ki ba e ki jomi ip story ring i juduan kata ka we ka jing tmu ka jing angnot ka long ba hot i ju ong kam tam nga yong ba hot ni yo e ka jing sta no we ten rei ni de ban kana ba ka don ru sibun ki jing nang ki jing sta ki jing tep ki bangi don ki kilon ki jomi mono ban sai ki na ta ba ban pi shi pa kai yong de ka kamaram ki jomi di store hi ide tahu we ne kita ki riwang ba ki ba le si ko mong pi am tang ka balam de ka ri ka chai pen riu kan ka du oi i ba ka ri ba ka chai pen riu ngala panong kam tam ha ka tho ka ta ba kam tam ka dei hi ha ka tu ka we ne ka jing trei borba ka jung i ngala panong ka tien pharan ka ong ka ta masterpiece ba ka ta ka dei ka tu ka din shon hi ka dictionary ka ba ila 3 minute 3 stom ba bat kan nang weni dictionary ka ba isamla puli le ne wat da bangi e bro haduk mentang ki pedan kam ye to ka e bat la di pet ye to ka jinglum ye to ka dictionary ka jing trei ka to wat de ki babun kimlen ya ka jing 3 minute ka jong i wat ini ki balong stan long le ni ki ba ki bat ka senate of serampur bat kumjuk ne hu ki la jupen pau ia kena ke contribution ke barat ba dah ke jengtok ke jugi berkantam dengan dimension hi ke bagi pemi tengah trai ke halor kini katu kat ni ke jengkau naso ke monang ba ke balang bat unjuk tu dari berjat beliau kalau du no you syakri bat beliau orang ba ubala konju ba ubala no senyang sibun bat ubala 3 minute custom bat ubala pendon puron om tang ila ke jengkau balang yo play bat kunju pendri ya la ka jong ri bat ka chat pendri ka i bat iju snow to bat iju ko mo ngong i ju persyang kat bala ya ka ban shin ye ki jing tep lum ni jing tep nak ni lum ni ban ten pau ka thei ki ita nam da ka jing long khana chung i ngam da tep ten re kan chu thu ep ka e ka bang yo snow nei namar ban nang ya khana bat i chu pen pau jing long khana chung i hanong krem ka ba sinong ka ba i khai kalong ka ba ha ka jing batai ka jung i yang ha kalong ka ba i la ya ka jing shem ka jung i kilong ka yin ka baduk ka ba sitom ba ka puli ka puthi ka dei ka banta ka ba ki iyo tang ba henry iyo da ka ba habban ya habban 3 minute habban sha sitom iwan na ka yin ru le se ka ba on atau kupor kidang ya duna ka jing nang ka jing tip ka jing snu thu
di hajuk poru kamtam ka bai juya tu inga ka long ba ba ila je on long kristan kumno ba i mat ni kita kijing syak kan tho ne yeng na sem ba ni kisnong kita bora di kita ki long ki ba i juya tu inga ka jing long khna ka jing long samla ka ba i ya leng ba kita kijing syam ka ju adu ka por hi ka ba isa ya yo ya ke jing nang ke jing start bagi ka kam ka jam ke bagi trai kita ba hadu ke jing long stone kita ke kendia ke ba ya itu nga poi ke jing sno ngo ke jong ai pi kom ka batisi tv na ka benta ka ni ka jing sim ke jong pi halor ka jing em jong ne rang ba Pastor Ïarington Kharkongor. Beraim ladang bakla kumba proposal nya proposan senem ke Jakarta. Tu boleh buat kerku ya kejing enjong but kumu pastor lala ban syakri ya boleh ya ke balang ya ke ribat ya ke jai penreo. Pastor Ïarington Kharkongor kumu Nongthoh ngala man ong ba ula no yu senyang uban hai basna hadu kata-kata sya uthob jongka kasi literature but lada nginjer ki jajing tho jong o kilabon hadu kata-kata dai ha ka bakum gani ka por ba ngidan kam ye ka bantep hadu karno uni o rangba ora no senyang Pastor Ïarington Kharkongor ulat ho bon ki kot ki bede berkan yam Kristan kidan ki kot ki banong ki jingi kai song terai jong ka balang Kristan bat kidan ki kot ki bede ber ki jingi kai jong ka balang Kristan sepang karukam Kristan Nongthoh ulat ho bon ki kot ki bede bat ka culture khasi shusho uni orang ba ulat ho ro ki kot ki bede bat ka saukon mariang lane ke environment Pastor Ïarington Kharkongor ulat ho ro ki kot history hakaktien pareng bat hakaktien khasi hanrai kaba kam kongsan ni ki jing tho jong uni rangba kiba lalong ka nong no usnyang ba krautam ya ka ktien kasi kadai ki jing mi jong o ya ka dictionary kasi dictionary kabola ai ka ten ka den chan he hakas nam ladam bakla edition ka banen kong kadai kas nam khat khandai spa andru khopra yakaba ula revise biang yaka hagas nem khat khandai spa hagas nem 8000 khat lai kene ke dictionary ka kanthop ya omdei tan ya ki kantin ki bedai but ka ktien pedeng balapan song narim na ka ktien sora handrai ula penrum ro ya sibon ki ktien penat kiba undadan ya ki jingmat kiba biang ha ktien sora namar ka ktien sora ka ditang ka wei niki variety ma lani tang ka wei niki ktien penat jong ka ktien khasi da ka baule komta ki kentien na ki than ribhoi na ki than lengam nagi than west kas hills south west kas hills but kumjuro na giant hills ikan tin penar kila yo man rong ha kani ka thop dictionary jong pastor ti ha kani ka rukam lala sisyaban penduspa ya ka ktien kasi nanta u pastor Ïarington Kharkongor la thoru bon ki ese kiba mentoi hadu kata nangta ki jing tho jong u ngila ban ong ro bakidon ki benta ki bedai bat ka psychology
nawaru tho sepang ka jinglong jing im jong ki khna bat ki khna ki bala khamsan la khamrang ba shu kum unong tho u pastor Ïarington Kharkongor ulano sunyang ru ya kawai ka judging tho ka ba dangduna ki ba tho bat kata ka dai ka ba ki onga ka tin nong wai ka autobiography ka ba mat ka jing tho sepang yalade lane sepang ka jing em ka jong ong ti kini kinong kisnyang ki ba uni urang ba ulano sha ka thiar jong ka khasi literature ka jing e jong o ya ka tho ka tar lane ya ka literature khasi bare ka tien khasi ka pau ha ka jing dei bat ki paranong tho ujias lok bat ki paranong tho wat lau long pastor udan ka jing ya dei ka bajan bat ki wei pat ki Nongthoh kasi ki badan na ki kun Riewniam ki ba pher but dei na kata ka daw ulala ban no sinyang ba ha ka jing tho ka bete bat ka culture bat ka jaj mreu shu ula thoro kum ureu yo ijngai lani unong yu ipao la bana ka tinong wei kum u visionary ulong kum visionary utho espang kan lawai jom ka jaj mreu khasi kinong puli la da ki yo ban puli ye kini ki kot jo ken so tho hadu kat no kalong Riewniam jong une orang pa kumbonong tho pastor Ïarington Kharkongor ula rong kumbon khat jo khasi atha society nabdu ka shitarik jong obnai naiweng jong ka snap khat khandai spa nyo ko khandai ti ula rong ud khat baslam bha jong ka khasi atha society bat bon ki Nongthoh ki ba kham haden ki jule ya ka ban wat jing shai jing snu tho na unio pastor kan thop ye ki nongwat bnya ha ka ne department ki ji yo sibon ki jing mantoi da ka be kan do ban ya slok ban yo ji kai na unio ran ba na kalem jong i kom ka khasi author society ni dab da ka jing so kundet ban yo sngo ba unio pastor unlen no sa ka perthai ka bahalan dat jong ne ka perthai hanrei ngidon ka jing men ba ka man sim jong o kan em ha ka jing ja that bam je got kom ka society ngila pha man ta ka smi se ki ba ji ai ye na sam jong ne pastor ka khobor snolem ka jong ni rengkat ka jing duai bo play under rekat bagi bayang bahasam jong ne pastor hakaba lese ngala ban kot sepang ne pastor yaki jingtre gi jong o ngala ban ong ba ki matti jong o kenya em kumba kam sem jong o kanya em haki bam jokot an amdan kanu kekenyan jaga por kelenter jaga por kabalaban pendam no yaki mati barat ba mat bakodor jong une uri krau jong ka jaj penreo ngikermen mau blai undang penmi haga jaj penreo khasi kom une orang ba ya ka jaj penreo ya ka culture ikiriti kidustor bat bakwa bakalawai jong jaj penreo kanna phanai kei ka bapelong i be entre be in jo ban puli pastor kalong ba yo mensim ni ba joy i JMM Nichols Roy ma te hatta ka por i ba joy dang long minister te ipa itrei kum personal assistant ri ba joy te habai i ba joy ba i ilong atat ibat ka kam jong ka balang ibat atat ka kam jong ka thei ka tu ka ai mensim i ken be yong pleng ni ba joy la ban le kum ni ngaru ngan le la kum ni ken ba siliang ka kti ngan ba ka thei sia ka kti ngadan habalang kata ade ka jingkwa jong i ti inde ilet puli hadien be ila resign na ka kam pitrei hapo office
dah dari kam sorkat hadin bila resign not ilet puli ru nak jinglut la jong ime thu inu ruat hayang hu gi minga misan na jong ime thu na bale ikwa ban le hi dah jinglut la jong te dai ga gat jing puli ga jong iklam tre impat dan hiru kata kam siang man join eka ministry ma kata ka jingmot jong kalong ba in le kumbali ba joy ke Henry ublay ba dia kuai iba kan long kum ta ka jing smu ublay ba ka plan brio ka long ka jong ma de hadian ba la trei la join ka ministry te iyo ka accident ken ka ba jur ka ba la shitom bai ka jing shitom ba lang major accident te hadu ka nei ha ta ka jing shitom ka ba la pelong iba in duai ublay yong kenra na dami man sim na yang na ni pendangkam yang tadi kata ublay juba bi tu penkot na kata ka jing sistem ka wa iyo kata ka accident ka bajur ikot te hanta kan IT sindan ba adi ublay ibet yang apan tadi kata ya ka kini ka kam ke tadi ka kam macimti ka kam pastor ke omban ya tadi ba ka pitai kan kali kata kan pelong iba in haduk mentam nyel kan bi tadi ba in IT lot ba met ba siam kan yang nomor ban im kal mentau keras kan